ustad, bade si DPR, bade si kelebun, bade si koli bangunan, bade si pertanian sibuk Pak. Ya log ban Allah duhur. Allahu akbar, Allahu akbar. Ki bade emang, ki bade esa. Kira-kira tak sempat ke masjid? Tak sempat. Bade tak ada kenyataan. Tak apa nyaman cema umat Pak. Bahkan pada Sidina Jabir bin Abdullah. Kento pernah salat ngangkui sarungnya kayak aki ka napa nih kanya mana? Kulung-kulen apa? Leer ki. Sarang. Tegur sarang sahabat atau tabiin. Make sampean kento termasuk min ashabir Rasul. Mak pas asolat tak niro Rasul. Mak pas akun sarung pakai langsung abajan. Kira mengki. Pada benereng kanto ting sibuk karo ada nggih Pak. Tak sempat ngalah songkok, tak sempat ngalah kelampi, sarung lah pakai aki sepenting nutup ao. Pana pada Bunda Sayyidina Jabir bin Abdullah. Engkau dia sahabat Nabi. Berarti engkau saya tahu bagaimana mendiso. Engkau saya tahu tibi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kanjeng Nabi salat. Laqad ra'aitu Rasulullah. Engkau pernah ningali Rasulullah salat macam meriah. Ulama ada buaki Arya nunjukaki bahwa bagaimana cara kita salat tergantung situasi dan kondisi. Tembang tak apa jeng Pak. Engki napa engki? Tapi cek ke baitul lil Pak melolong aku sarung tengki. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Eki emma kento maka bapuju ya. Berak ki. Eki. Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidil Habib Umar bin Hafid kento pernah madebu. Situng selawat saya baca nak potoh. Situng selawat saya baca abdi bin ajunan seki odi nang alam dunya. Ketika dihadiahkan ke orang si ampun wafat atau mati, bunga tak bunga. Satu selawat yang kita baca akan membuat kuburan bengetuana kita tera. Amin Allahumma. Sallallahu ala sallallahu odi itunya tore pangestete kenga ih aba cak bakal mate terus ki mumpung kita depak deka ajal pate tore pas lakoni kon pakon Gusti sallallahu ya Rasulullah sallallahu ya Nabi Allah ya Allah sallallahu odi itunya terus lagi nah lebur kesiiran ki ongkuan mantir ngerti ya we kun lebur nyanyi tok Pak tak ngerti kan odi itunya tore pangas tete kengai abe cek bekal mate tinggi lagi tore mumpung kita depak deka ajal pate tore pas lakoni kon pakonna nah paan kon pakon Gusti banyak bani apa jeng meloloh bani awirit meloloh bani atikir meloloh bani ngaji meloloh makin osom haji osom umroh betul apa betul banyak orang mangkat umroh ini kan napa umroh napa haji nyabis ke Gusti Allah situng waktu kanjeng Nabi ada bu al-hajur mabrur laisa lahu jaza ilal jannah orang haji dia lesbelesa suar sahabat atanya kanjeng Nabi panapa tandena orang datang haji ban umroh se mabrur kanjeng Nabi oning napa punten tak oning can kanjeng Nabi orang datang dari Mekah haji ban umroh bani pas tak turun dari masjid bani tak ambu se maca Al-Qur bani tak ambu awirit benar tikir benih Pak
Napa debuna Kanjeng Nabi lebur asada it'amut to'am lebur apa ring deur terutama ke orang fakir mis. Jadi mana orang datang umroh ban haji karo temun deki Pak ting lober berlober jen pelak napa punten engki napa engki manter pelak saja si haji ban si umroh alhamdulillah mun beda orang ngatanya manabi tak kelar kiai makin kak dinto keduan obeng pas-pasen kiai manabi daftar ki haji riberiin kento banyak saya tak mangkat gara-gara apa tambahnya banyak kiai betul Pak betul bagi engki kan dari 36 ngalih ke 6 saya pas mendadak mangkat saya kebeli tambah so akhirnya bendur makasih gitu banyak pas ketiban apa kiai cabut langsung mangkat umroh 36 mangkat napa punten umroh badoreng ngocaki tak bisa soalnya mun jita haji keluh pas andi otang lakar andi otang mun kelar majer mun kelar mah maksudnya saya menikah peleman dari umroh panjenengan pas andi obeng sekali sampai mati wajib napa punten ya tak wajib Pak jaring tak andi jaring sewajib resi andi engki napa engki mak tuli mangkat umroh tak kok tuli mate walan umur lah sebi tapi itu engki napa engki Kanjeng Nabi lambak mangkat umroh ka ada, benih haji ka ada. Engkir. Kanjeng Nabi umroh ka ada karena oning je umat macam-macam kula ben sampean. Kaburu, sirde Pak Mekah kaburu, kerong dek Madinah kaburu, kerong dek kubur Nabi kaburu. Kaburu napa kaburu? Engkir demen Kanjeng Nabi man aradal hajj, siapa-siapa orang selakar tero haji falyata'ajjal, Pak andi ate kaburu. Mun daftar je ender daftar ke pemerintah ka ada, Pak Bu ki daftar ke sera kok ya kaguste al deur macaran ke istiqom kebeule kula haji tahun 95 sebelum abini gempang tak gempang kula andi guru ejebe sareng ke Bakir Penyuanyar almarhum kento sepupu sapa putrana Kiai Haji Abdul Aziz atau Kiai Ali Wafa Tempurjo keto keduan putra bini Bu Nyai Rohmah Asmana keto sepopoh sareng Ki Bakir Penyuanyar oning kan ki Penyuanyar guys keto pernah ada Bu sapa-sapa orang setero tulia mangkat ke Mekah dalam rangka haji lambak kan kita ada apa karo daftar tunggu ki kada mungkin waiting list ini kan tak ada kata kasa mendimin ini kan nyetor insyaallah langsung berangkat pada abuna beliau kento siapa-siapa orang setero tulia mangkat ke Mekah dalam rangka haji dimin haji umroh kita pati rambi kento debuna beliau soro ngangkui angkuya orang si haji atau orang paring haji misalnya tuan kula datang Mekah pas sampai nih paringi songkok pote ban kula kento angkui Pak setiap sholat balangi paham ki angkui karena ambian ni paringi surban tikal bukan haji tak napa Pak kursi kau deng boy mun kau deng ni terlalu menjolok tadi cukup kesandeng keba ke mas ke masjid pas niat taki dalam ate king trode Pak ke Mekah madi insyaallah tak kurang dari 3 tahun pasti serang Allah amin Allahumma dan teritan si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala yang tu rahasiana orang mangkat ke Mekah mun mangken bek melarat soalnya si andi obeng we usangan tos Pak usangan tri kayak itu secara formal Bu secara aturan tapi secara hakikat indallah kula andi santre eyorai pamaro kento nyaman selamat orang kata andi ketika berangkat ribarin ke nikah hajian nikah kula kasambu kiai abdi nyon eti pamitan da ajunan mangkata ke bare umroh apa haji mat haji kiai lu mak bisa mat jaban tak andi tak kento kiai bero karena KTP oning bro kan KTP sampean nikah orang lagi ngode sekitar umur sekat lema keng lamba waktu nyetor KTP kelero ngetik Pak jadi umur masih sekitar 90 jadi tak ada Pak berapa tahun tuh limang bro karena KTP ternyata mugu KTP bro kain betul apa betul kira lagi alhamdulillah KTP gara-gara KTP Kiai Abdul Majid ejabak ento edarana ke Muhibbullah Khalil gitu lambak beda tukang sapu na masjid nyamana Kiai Abdul Majid jadi tukang sapu masjid itu jauh na punten
Masjid kento jauh napa punten? Semaki, lha kento tukang sabun masjid. Setong waktu edabui sarang kiai segedon masjid, nyaman Ki Hamid. Majid, kiai. Beun tahun setia ke Mekah haji jid. Ki Majid itu tandi. Diandiin kun sepeda engkol, sepeda tua kali sa. Sepeda laki, sepeda tua ki. Apa sepeda apa nyaman? Sepeda unta betul, sepeda unta. Amin gitu kiai, bro kana ajunan. Mulai dari masjid, lestari asapuan masjid Peleman. Dia pak kecompon cerita ke bini nah. Lek, napa kak? Kulit dia bunuh kiai, Ki Hamid ki buru. Kau aja mon lek tahun makin. Ngocak je lereng bini bu, muntah geng sepeda nasi jual. Ke Mekah ke Mekah, muntah geng sepeda nasi. Jual tak apa saja pak. Jauh lagi ben bumi ni. Benten dia ge, anu le, dua anak kiai. Singkat pemator. Kenging senapa are beda orang soki dari pasuruan kak dinto bini na sake eke beka masake tak beres eke beka dukon tak beres eke beka kiai tak beres akhir amimpe kenapa mimpe nah majid pasera aci sesoki gitu binin baan montro beres kenapa kelero sama mungkin beda bocoran kula lah kara abidatu tak konsentrasi mun sebelum abidatu tak minum kopi nyar ngelanyar ini apa hinomidina usaha rokok deh lakar ki buru gulate made bina can ku Allahumma shalli ala Muhammad rahasia ki mon ngonceng gula boleh tulis dia kopi pak insyaallah Allahumma shalli ala Muhammad lanjut lestari kak dinto sesoki amimpe montro binin bantuli bares nyariaki selok sebada kemberemanuan nyari orang soki tak mangki pak pas bededet ngudeten ngocak napa bah engkau nyari selok cong selok napa bah pokon beda kemberemanuan engkau lelamat bah mon selok si beda kemberemanuan din bah majid tukang sabun masjid loh kan sehari romana bah majid ben sesoki assalamualaikum waalaikumsalam bah mampian bah engki bah napa bah can sampean di selok beda kemberemanuan beda ngincem bah nikak bini gula sakit gula lelamat suruh nyari selok si beda kemberemanuan lastari bareng aki ben majid betah icelo pagi ke aing usah beda contoh bagi babunten nika bitena ngaci talaki ben ngaci ke YouTube. Nah, kerja keng ongkuan ngaci talaki nih kan ngaci beda kiai nah. Jadi mun beda kiai nih nika beri misalnya contoh ini contoh ki nika. Contohnya nika. Nika selon, nika nasi tengah apa saya pengkir. Nika mungkin sahajian teh beki ben udah nika macam-macam sampean sih. Saya pengkir ki. Nika merah delima nika nyaman. Nika ongkuan nika pak, nika mantin, nika benar, nika tengok legen 5 juta nika ambil. Tak kerong kubah beda orang mangken tak barja selok sirik yang tak ngaji pak, kanjeng Nabi aselokan. Nika ben gula ben koncengan yang kuy melolo kadang 2 juta, mon 2 juta kali telok kan 6 juta. Sampai masuk akal napa punten? Masuk akal napa punten? Celop aki sareng Mbah Majid ke aing ke banyrop-ropan, deur sareng rajin. Dapat 1, 2, 3 hari paringi pendenan oleh seminggu paringi karena bini beres lebat seloan Mbah Majid nyabis ke Mbah Majid assalamualaikum kiai waalaikumsalam katina apa ci alhamdulillah kiai bini gula ampun beres terus dari maci gula andi nader bah sapa abai disebab jalan nabi ini tang beres tang bini apa abai si penta insyaallah jaring soki mah enten ci gula tak minta apa kesampian kun gula debun mak ke Hamid ribadiin ke arwah jid insyaallah tika mangkat ke Mekah tahun sunut abu mungkun ke Mekah tore gempang tak gempang langsung Mbah Majid ongke ke mobil ke Fortuner bek tak ka kama ke Mekah iki kantor departemen agama kan senikah ngocak bu dapur bu nyai kama sampian bah kama ke dikeci mah pak kayak bah benih kayak ke Mekahnya abu tuh entar ke depan ngurus paspor apa gula
ngocak ba masjid mata soon sepeda on tanah ada yang ring laki itu akhirnya benar ba torinya mangkat tak mangkat berokana selok jadi coba dengan ki saya rasa ngocak parjajik selok nih kesirik pak parjajik selok dijui selok betul tapi selok nih ke sebagian dari makhluk ke Gusti Allah. Napa pita neben KTP napa pita neben HP tore sambian muntak ngibah selok korang tenang engki na bengki sambian muntak ngibah HP beni kun tak tenang posang kule yonceng ben ke Abdurrahman ben ke Fadil ben ke Jamal Sirot ben ke selain pas kule tak ngibah HP beda alik Humaini ngebel HP cecer posang tak posang ya ke muhib kita Rabu ka Istiqom nyebel tak ngangka aduh deh remeri aja posang tak posang pada pak mun sambian mun ring Madura biasa ngibah arek ngibah kenapa? Todi ngibah keres, sampean ngibah HP, apa bedanya? Betul. Sampean antar jalanan antara wali songo dompetnya cecer. Posang tak posang? Gina apa bedanya? Gina bengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, paham? Alhamdulillah. Tore contoh. Begitu ditaruh diminum, gula andi malam-malam. Kula oleh ijazah nikah dari salah situng dari wali kutub Allah mun sampean ngamalaki insyaallah jadi obat amin ki buru ben ki Abdurrahman gule bentai barokah keto ge nyoda aing ge berdering sake buacai ben gule nika mangkin ijazah akhirnya ke sampean betul rek kina benten semaca doa panikah de pande telo kali insyaallah yang diminum jadi obat amin Allahumma nuraki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi riquhu dawaun Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi riquhu dawa ngirim selawat ke Gusti Nabi alladzi riquhu seka dimah itu na Gusti Nabi dawaun bisa ti obat berarti ketika ajunan mau sekali itu tolong kali pas ropaki itu insyaallah ampun jadi obat amin Allahumma cara nadeur katina apa kiai situng posisi na kudu toju artinya tak oleh tak oleh bu ki bada bapak simun nginum mancing lah kan Senga gula benih kerja nih pak. Mun bapak nginuman mancing kenceng tak pati odi nih kan. Bah, ongkuan apa ongkuan? Apa napa kiai? Karena ikan narik japo penyakit kencing batu, timbangnya kolesterol, ginjal, prostat, beda tade. Kulan di tatang ke kanca akrab, makin operasi ya, maka terlanjar lagi. Kula ngocak kikir Arab apa nih coba prostat kiai dimabinin banolok yolok rang ngalak kiai lah encan kitab Qurratul Uyun kekeman sesitung mun rang iyang kuy kenceng hagen prostat mun troy teh japo penyakit prostat seminggu tuh kalih paling sukoni bah serius kira mengki Pak siap seminggu minimal 3 kali nikah khusus umur si ampun 40 ke atas mun 40 ke bebe maku benare leja iya alhamdulillah loh betul prostatnya sudah besar kiai ini sudah parah gue langsung etaplak orang rang ngalak ben engki kiai jan beni resem nikah ilmu sampean ngakan benare aja mu benare nginum benare kakam masih berburu apa pada wen gue lagi burung ngakan sate, ngakan nasi buhori tapi bodoh. Pola nasi buhori kayak tabu empon eman ke, saya bakal keluar. Tangki. Penyakit. Situng cara nanginum atau wader. Posisinya kotu to. Nomor 2 tekuk bentanang seka. Nomor 3 baca ibis. Bismillah. Alhamdulillah. Sonata berapa kali? Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Oh kok bini jadi. Pasera orang si ada aing kala bencara na Gusti Nabi
toju tekuk ban sekanan gul biyaminik fasamillah bacai bis insyaallah aing seeder teti vitamin teti gizi betul apa betul tak wartaje olati panjenengan obe carana adeer pas lihat hasilnya saya tak kenceng asolat pas lebur asolat saya tak kenceng ngaji lebur saya tak lebur alako pas lebur ala saya tak lebur usaha pas lebur usaha keto bagian laki bagian bini saya tak pelak ke lakina pas pe bahkan saya tak toman mataber ke ade pas mataber Allahumma sholli ala Muhammad. Pak bapak bu ibu pun biasa mataber ke ade napa punten oh punten nah, kita ngaji sambian orang bini semata berkade kalakena oleh kenceren ke haji ban umrona amin gua bu berarti haji umroh gerah tak usah mangkat kemek tak usah majer teloboloju ben bisa dilakukan kapan saja lo berpengajian ki depak elorong ibu pun lenekuk tanah bapak kak ngiding ban kak apa le mayumun umroh de emma kak buh de pun kiai di guru karena engkau mata berkada kencerna pada ban haji umroh gerah elaben ben kakak tak luang 30 juta mayu sia jadi lo berpengajian langsung umroh sebelumnya sabu as-salatu khairum minan naum ya log bentuk kang adan cek ke bapak mangkara ke masjid ki tarik sarung ban ibu apa boleh le haji oh korang alhamdulillah loh tak kira ongkuan Allahumma sholli ala Muhammad Dabuna kanjing Nabi mun bade orang laki ngacek binina kaangkui sesuatu yang penting tapi ibu tak ende elaknat ben sakapina malaikat naudhu teti cek sampai ngacek mun parlo pata aduh ya Allah alhamdulillah manter manfaat bu ki manter barokah amin Allahumma mun andi anak can kanjing Nabi lependenan bekraja beri kamar lain makanya termasuk min alamati termasuk sebagian dari tetenger bejrana nak poton adan min sa'adat ibni Adam termasuk dari tanda kebejrana nak poto Adam andi Roma sebagus bagus dalam arti cukup syarat kamar paling sekoni tel kangkui abeen ben rajina kangkui anak mun anak dua atau telok bisa ngakui dua engki na engki beda kejadian ri beri mungkin nggak tahu tak sengaja anak pon kelas 2 napa telok katanya ke bapaan pak apa cong engkau lambat rek sosoe benembu pak ya iya sampai umur berapa pak ya umur setahun 2 tahun ruwet cong saat yang kau mati sosoe pak jawaban ler aja cong le kelas telok engki na engki le ku tak pangocak anak ni kebu apa pak polan ler aja iya cong beda SD kelas telok ki nyusut ada kan beda pak sobung kan sobung ler aja ku tak anan pak ngocak bu mungkin karena kun raja pak tingban pak bu nak kanan pak bu apa najan Fadal. Tala al-badru alaina min thaniyatil Allah wajabas Allah mada'a aduh kusteh kanjeng Nabi junjungan abtina nyabi sede ajunan keng ngamria syafaat ajunan kong langkong ajuna pangeran tolal
Allah min thaniyatil wajabas Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Kento kisah nyata dan itu masuk akal karena anak eka polong. Jadi montedung anak sebek raja pala pelayan. Beda cerita Ki Abdurrahman Wahid Pak. Ki Abdurrahman Wahid situng waktu bada acara pemangkian. Bada pendeta nyamanah romo mangun. Situng waktu tepan ada karena pendeta pun ada daging babi. Gus Dur kan tuh betaberin. Pas Gus, ini daging enak. Daging apa itu Romo? Ini daging babi. Ini enak. Gus Dur tak jawab. Engkau orang Islam, tak oleh ngakan daging babi. Nyaman re Gus. Ben pas tanda, tanda Romo. Neng Islam tak oleh. Turun dari pesawat, rajinnya ngambek setuju pun. Rajinnya Gus Dur, rajinnya kiai selain, bentuk kose lain, ya mbak serang rajinnya. Karena pendeta tandi bini bu, tandi bini. Cokok-coban Gus Dur, dimbebinin mbak emak tade. Boh, sampean kan le tahu Gus mun pendeta tade bini nah. Pas Gus Dur ada bu, ben tak tahu teking selebih nyamanan ben daging babi teking ria. Engki na bengki. Bejawab Pak, engki na bengki. Mun tak percaya, latih bada hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kula andi sarana nyamana kitab Nuzhatul Muttaqin. Gusti Nabi ini kan maimut kenikah. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunya ria man nyaman saya maksud man nyaman sekece tak abid bakto. Contoh katia mobil seneng sekece ngakan nyaman sekece nginom nyaman sekece itunya seketo. Paling saya nah apa? Al-mar'atu solihah. Dari masa maksud ningali bini kence dari apa? Saya tak bini tulia bini lagi. Keningale raji kentok pun dikencer sama Allah Subhanahu wa taala. Ningale bini manteng bini kenceran. Bahkan mon sampai nekuk ronto tu sana pada ben ronto daun dari kapung kak. Allahu Akbar walillah. Kita abejeng Pak. Kita haji, kita sholat, kita tahajud. Betul apa betul? Gencerna ampun luar biasa diberikan oleh Allah. Semurah itukah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Jadi umat Kanjeng Nabi ini apa? Makin gula ngocak ke supir gula. Makin nikah banyak kafe-kafe atau rumah makan. Bener apa bener? Bahkan di pertelon baru gula sekata murah ada rumah makan apa di Dejekaro. Lo engki. Kenapa? Loh, ada beda kholan ada beda Isra Mi'raj ada beda moloten ada engki mengki. Muncan orang setan anda ke acara macam mereka kocak, mapah melolongakan, beda riang ngakan, tung sampai kol tok petok ngakan, 40 hari ngakan, satos ngakan, bunyi ibu ngakan, gelak kadisa. Dawuh Gusti Nabi orang mun maringakan adua alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairihi min wala gua ghufira lahu ma taqaddama min dammi wa ta'akhir. Tu sana gem. Pasera orang senyediai ka angka mun bede tamu ya. Cocok ka angka aban ben tamu ya. Haramaki nyeting apoi nara. Haramallahu taala 'alan nar. Allah ngaramaki orang jadi atas apoi nara. Kun abri ka angka misalnya kopi. Pas cocok kopi ini ke gula. Insyaallah saya ngangka haram nyeting apoi neraka. Amin Allahumma. Mate deer make pula tak cocok. Bismillahirrahmanirrahim.